Бүгүннөргө бейдойду президент Владимир Путин Украинага Турцияга военная операцияны билдирди. Чаксы таганы бүкенники уончунна сылларга Украина государственын националистер бахаларына nolotturun геноцид оңордулар. Ол курдугу Луганского Донецкой республиканы благада ыланнар арас калиуда серисебинен ытыланнар сормугуну оңордулар. Эссе бу республикага Украина националисттары серинен саба төһәр олдоктона российская армия бир күн эдделен кирен көмүскәтә быхата диханат. Жақсы бу военная операция биреметигер итияктан келбит националисттарын көмүскән бу российская армияны бахагдан арга дойдулар санкцияларны билдирдилер. Сымыя сурак садик баганы тагаттылар. Онун биһиги бу Россия жана Саха жана бары дойдубут президентин дойдубут салаттатын республикабыт Илдарханын онда салаттатын тула мустамут бары бир кихи курдук болу харың элахкам Украинага келияга российская армия олоктуга.